Radu doktorki Jeleni Vladič, jak najlepšomu naukovcovi u Srbiji u 2018 roku dodeljeli Ministerstvo za obrazovanje, nauku i vyhľadovanje Avstriji i Institut za Dunajski region i Centralnu Evropu. Pokrajinski sekretar za visoke obrazovanje i naukovo-vyhľadovatsku djelnost, profesor dr. Zoran Milošević, na švetočnim prijemu pohvaljal bohatu naukovu tvorčost Jeleni Vladič i timu z tehnologijного fakultetu, gdje ona robi jak naukovi sotrudnik i asistent z doktoratom na studijnej programi farmaceutske inženjerstvo. Fokus je i vyhľadovanjoh ekstrakcija bioaktivnih zlučenjinoh zoz ljikovitih rošljinoh. Hviljkovo je angažovana na 5 domašnjih i na 4 međunarodnih projektoh. Autorka je i koautorka vecej jak 130 naukovih publikacijoh. Bardzo ważne, żebyśmy byli u pozytywnym, produktywnym i inspiratywnym okruženju, pretože u Srbiji financijni sredstva, koje še obezpečuju za nauku, nje veljki, taše naše uspjehi operaju na naš entuzijazam. Jelena Vladič tiž naglašela, že timska robota bar značna i že je tota nahrada veljki poriv, že bi ostala u državi i že bi nadalje tvorela.